nchi ambayo iko enviable kama nchi zingine, si ndio hivyo? Na hiyo naomba kujitoa, naomba kuwa na discipline. Mabadiliko tusiyaseme kwa kinywa peke yake, tuyaseme kwa vitendo. Kongo turashaka ko ibamo umudendezo nk'ibindi bihugu byari bya byose. Dufite ibyo kandi birasaba kuba dufite discipline. Ibyo kandi ntitubivuge ku magambo gusa, ahubwo tubishyire no mu bikorwa. Mwebwe bayobozi aho muri hose, mwereke abanyagihugu impinduka. Igihugu cyacu kimaze igihe kirekire kitari ku murongo, ariko nanone biradusaba ikindi gihe kirekire kugira ngo tugisubize ku murongo. Ariko muhumure, dufite umupango hamwe natwe twerekane impinduka, sibyo? Murashaka impinduka, ariko izo mpinduka rero zitangirire kuri twebwe, twerekane ko twahindutse. Ntabwo wahindura undi muntu nawe utarahinduka. Birashoboka? Hoya, ibyo bintu bya ruswa, ivanguramoko, kwiba, ibyo byose bihagarare. Tuzane amahoro ku banyagihugu bacu, babe mu mahoro. Abari baragiye bagaruke, impunzi zitahe, twubake igihugu cyacu, sibyo? Ndasaba ko twubaka igihugu cyacu. Ndabashimiye ku kazi keza mukora. Niba hari ufite ikibazo arambaza, ariko nanone ndaba nicaye hano. Murakoze. Ndagushimiye wowe wahisemo kubana natwe hano kuri Mupingaji Empire, nguhaye ikaze. Uyu yari General Sultan Makenga, akaba ari umuyobozi w'igisirikare cya AFC M23, ubwo bari mu nama na bamwe mu basirikare bakuru ndetse n'abatoya na bamwe mu basivile, harimo n'abayobozi nyine bayoboye tumwe mu duce bigaruriye nk'umutwe wa AFC M23. Iri huriro kandi rya AFC M23 rero ryakoresheje inama nyine risobanura ndetse bagira inama n'abasirikare bamwe uburyo bagomba guhinduka kugira ngo bubake igihugu cyabo, ndetse n'abaturage bakabafasha kugira ngo biyubakire igihugu cyabo. Ijambo rero umuyobozi w'igisirikare cya AFC M23 General Sultan Makenga yagezaga ku basirikare ubwo bari mu mbwirwa ruhame. Ibyo kandi bikaba byarakwiye urujijo nyuma y'uko abantu benshi bakwikwisaga ndetse n'ibitangazamakuru byavugaga y'uko uyu Sultan Makenga yaba nawe afunze, nyuma y'uko bavugaga y'uko umuvugizi w'iri huriro AFC M23 ariko mu bya gisirikare nawe yaba afunze. Ibyo rero ngira ngo bikaba byarakwiye urujijo, byerekana y'uko bose bahari, ariko nk'uko umuvugizi mu bya politike yabisobanuye, yavuze ko Uwiringoma adafunze ndetse n'abandi bose ahubwo bari mu kazi kagiye gatandukanye. Ngira ngo mwarabibonye ubwo bari mu kazi ko kubaka imihanda ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi kandi byabaye mu gihe amasezerano yo gushyira ku mukono mu buryo bwo kugira ngo bagarure amahoro muri Kongo yitezwe. Hakaba ibiganiro byari bigikomeje i Doha muri Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero kandi bikaba byagaragaye nyuma y'uko bamwe bavugaga y'uko amasezerano atakibaye, ariko nanone AFC M23 nayo ikivugira yuko nta masezerano izasinya, ahubwo noneho igiye kurwana mpaka ni Kinshasa bakishyiriraho ubuyobozi bwabo bakubaka igihugu cyabo. Ibi rero ngira ngo mu marenga babyumvishe ubwo uyu muyobozi w'ihuriro mu bya gisirikare General Sultan Makenga nawe yabigarukagaho ubwo yavugaga ati bizatwara igihe kinini kugira ngo twongere twubake igihugu cyacu nk'uko byari kimeze mbere, ariko nanone akavuga ati
tuzabikora hamwe natwe n'abaturage na discipline ndetse n'ibindi byose bizadusaba, ariko tuzabikora nta kundi. Biradusaba igihe kitari gitoya ariko tuzabikora. Mu yandi makuru kandi nakubwira nuko perezida wa Kongo Chilombo Tshisekedi nawe yagaragaye mu mbwirwaruhame ubwo bari mu kwibuka abanyekongo ngo bapfuye bazira ubukungu. Mu gihe yari ari mu iyo mbwirwaruhame rero yagaragaye avuga yuko u Rwanda ruri muri rumwe butuma batagira amahoro muri Kongo, nyuma yuko amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo bayasinye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone uyu mu perezida wa Kongo Chilombo Tshisekedi yongeye kugaragara yikoma u Rwanda, avuga yuko abanyekongo benshi bagiye bapfa byatewe na AFC M23 ndetse n'u Rwanda babigizemo ngo uruhare. Ibyo rero akaba yarabivuze kandi avuga yuko ngo ibyo bisaba kubanza kwikiza abanzi, bagakuraho nyine abanzi babo kugira ngo igihugu cyabo cyongere kibe mu mahoro, kandi akabwira abaturage ko AFC M23 ari umwe mu mwanzi ukomeye cyane ufashwa n'u Rwanda. Mu gihe ibyo byari byararangiye baravuye muri Amerika gusinya amasezerano y'amahoro, ariko nanone ndagira ngo mbabwire ko mw'ayo masezerano y'amahoro ubu tuvugana na kimwe kirashyirwa mu bikorwa, dore ko bavugaga yuko bazabanza bagakuraho FDLR mu gihugu cya Kongo nk'umutwe wasize ukoze amahano muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine yakorewe abatutsi mu Rwanda, bagahungira muri Kongo. Ibyo rero bikaba byari muri bimwe byasabwe n'u Rwanda kubanza bagakuraho uwo mutwe witwaje intwaro uba mu gihugu cya Kongo, maze nabo bagakuraho ubwirinzi. Ubu rero Kongo bisa nkaho nta na kimwe iri gukora, n'ibindi byinshi bagiye bavugana. Ibyo rero bimwe mu bindi makuru menshi tuza kugenda tubagezaho. Icyo nkwisabira wowe ni ukubana natwe hano kuri Mupingaji.